Mama part and I say Agradaa na Agradaa woyane Appiah stadium enya beef na beef no huni ti ehun na ti se wankasa wo kohwe na homu nchiremu evangelist Mama part say wonyaya nkobetwe Appiah stadium ewa abo so pa ma na huni moja na emu wodi nani ato Appiah stadium ne ma mienu bia wona ne yere bre aso munya sankola mienu no sankola nanim na wodi nani betunti a wo beja Appiah stadium ze ne wo ye bia wo mfi no evangelist Mama part ne wo kanu no I just say mama we die wanya eyetima kakra amankola na mpa amenti Mama part Appiah stadium unyaza ate sania wo pe ba chi pe ba na wunya ba nyame ama emai wo mama wani mienu no wo mo na me di o mani ato o so ate because sania wo bra ya pa wo no yire bra ya na munya wo a mo bra ye ema bra mi wo so to true me nyame fa me so babunya aba no enkwala ne mienu nti me de chew o mama wani mienu nti o mama wani mienu no na me so awutimi wo yire timi nya yafunu ewo ba no wo yire nya yafunu wo ba no awu manu utimi ma wo manu ye video abada ma se nyina asa enye me a aka omu ni wiase no Appiah stadium wo mama wani mienu nti me di we cha why so pa president Mahama ne santehene ye ka o mienu do me pa mintimi twusu baako otufo pema sem papa papa edise me ni pa bi se ye fine na Agradaa kama sema ade ne se me se me time se me nya obusufo te se kokubu nsam ho ankope ba Agradaa manko konfo ye bi ho ankope ba anko topke ho manko na topke manko togo gejina po na Agradaa odi sika loto number da de nipa ese mema Appiah stadium na mi nya Agradaa ho tamu me kase wa kasa sabi kasa tantawi Agradaa ne ba kente kura bodam hyede mu ntimi sare ade mi pa Agradaa ko pe babra ade mi sabi mi dibini ma bodam ami very appalling Agradaa sama ken wa ko chi Agradaa be ba ho say sabi pepe ba ade ma bodam ami am mad Agradaa asama ken mi pose mi Appiah say me use words be selise president ni santene kura do me na me benya mmere ma Agradaa na me na be yi ami abedi differ come on kuya mwadwamwa hacha menyesa wa begie die kura wa bodam Agradaa wo level a onipa ginidi wo body bra wo ye wo so ne die ba se die nyame aye mi kimi nya santene ni ma dom mi bondiam president of Ghana na menya adage say Agradaa for life Agradaa na wa adage tete life so we can nsebo Appiah stadium di nyame aye men ka say me a better sin but we okay mami behave say ene wo ba kakra I'm not a gay kai god damn it so god damn it so me benya da je ni Agradaa ba kontopa o tibiko obi ase no bi kare de o mane bufu ade na Agradaa kimi nya audacity Agradaa yeni ni pefe say enipa be bredi so go be brabo bodo gold ni that kind of things onya to be a Canada did despite your term now the ugina dem ye prophecy say obi ye campaign 8 years ebe power so when nya nipa bia support to won sema o kan nti no be just say nyame ye chese ye nto aba ma president a wo be di celebrate abato to kasa ba se na yiri kura say o mwane ma nye me kase na lord na bie onua former first lady obi dan with hospital waka sabetra say nyame na yi achi opanini akwara ya wo kese me ba be pa be Ghana fo me kan ne listen to me anya asem ka menka okay me mano omo kana you don't know nothing about Appiah stadium no me say me kama obi o nyansani just obi o jimi and ebe chi Agradaa se kitikiti ze bie ba kredi okay ma me no obokis me mano me ba de kan me de to president Mahama no hwe me kasa ba kire Ghana fo ne MPP ni bi ye beto abro si Jo Mahama ne fa me re nyo no ane sikiti ne say asofo bi okroma kura enye se omudie mu mam kaka me bo yo okroma ye wade bi e fe IBF me wo ba about 25 years me yira me ne tia me dofo aboa ma brabo me ni mate se president Mahama me wu na awo de na sebie ma ya de Agradaa ya mama kan me hinta sem fibro ana president Mahama me bona mane say papa Ghana fo nim se me ni ba na me wo bo na me yira me ne ti because
me can was na say me ha no me yire koto sini kura me koto sini be fie ne ye na aya wasembama me no say onu ti na me koto e na a little problem me born man yes say doctor bi ya de e fe doctor Kantu ma je ko dan no e da fe bi si o e hospital doctor Kantu me dan fe pa o powerful no gi ona ne dia na IBF re say o category mu be 4 obi wa vivie tue o person fu be kese a ye IBF no dia to bi yem na ni party fie the whole 9 months ompi o tue ne ka obi wa so be ma no ye twe na kwamwa na ne sperms ne de ma bebiri akọ mo de ma me de ba me de ba na fibroid asabi e wo me ye say doctor ne say ne obi obro no so no e wo Rotterdam Holland na doctor na wo no visa good and we give visa ma me yire and we fly me yire to Rotterdam Holland and we koye me yire operation surgery and me di nya first one but second one and no aba unya ba bodi mu die odi pada se ni hye me ni munyam say na okote say jo Mahama aboa ma Appiah Stadium first boy IBF obi die kwa nya ono na spend exactly already we are badada na me pese be chire na say o chese o yire ba no de di kan no kra no ye me am blood ye de poso no ye o say no ba ne be ma da ndi Agradaa IBF no na o ya na Appiah Stadium ni pe bisa say o ti kro madwuma be no ye me tie me o washing base mi nu eso kroyi ye hu say wadwuma kro ni asi NDC enti de nyame be ye me na me papa me mu ekura no me company me din na so and we because you be sabotage no ye ntona de enti so ye adwuma bai say wo nya ba wo he na mo pe mabrabo mu enti me ba ha be je ka se me ko me pe ka kwa na ka Ibrahim am dan che Ibrahim fa ka ma me no wo hwe me fi me ka se go fi bro be 7 but had them be see any be I mean me to be 1.5 years na president Mahama me to almost 1.9 billion. People don't know Appiah Stadium. It talk about different issue about me. It the president catch Agradaa and say Agradaa until IBF no one how we o dia na o doctor na we doctor na so ko obubo to number ama obi na o de metwofo no obasa abana amo na yebo na anu bi na bepe ya na okay na wanya metamfo me ka sa Agradaa minim no ba more than 2 years me ka sa Agradaa go do send bi oni obi ne nsensem ne se de yesi buru tisi no mini obi oto Yesu a pani wode ko ese ma dimo ma to mo je dibem enti se sika wa chembi kura me wade be man enti so ka je se o kan se baba ofie wadan furu wa chembi sika dade a ka Appiah se mi dina ka me tofo ba se u be boki aka se me Appiah Stadium me ba ho be pe ba na me ma fefefe na nya agra anya mission evangelist anema ni bi wo ha wo ya na wo di wani atototo ye ma ne umpo wankasa nso wo ma nso na wo di wani ato mo kakra ekwentua